Au te toi whatalofa atu, ia, i le mamalu le tātua tunu, lau whaafongaanga sa moe le nei vaenga o le afiafi, ia o leo tātou tau mai se tasi o vaenga tā ua, ia se tasi o porkalame tau e lunga le tātou porkalame o le PMN sa moa, mo le nei afiafi a mese le nei vai tau, ia o leo mai tauina, ia le suingo le tau, ia wo lata mai foi ia wo mai foi le tau marulu i nei tato i New Zealand ia o le ana le o yese manatu ia e ona fai se tato fa so tau pe ona masa nei ai tau sanga tai tasi ia manisi o la to lo nga lulue i le tausi ino soifu malolo ino tato tunu i vaenga is el tato tunu ia ai mai se i le puipuina o le tātou atunuu, ia mai unga le fulu, ia o le kou, le virusi ese, ia e ono o mai i le tau malulu. Lea la, ua maua le tātou avanoa, ia tātou te whaasoa ai, ia ma tal noa le tātou whatalanoa ngā whapitoa ma le sunga le fō mai o le suifua malolo ina. Le sunga ia Dr. Tua, le ala i au loto, tau e tia sua, ia o se tasi o fō mai, o le soifua malolo ina, ia o le tātua tunu o lo ngā lue nei i Lower Hutt, ia o lewa maua le tātua vanoa, tātou te whaasoa ai, ia i le nei vai tau le flu, o the cold season, ia o the winter season, ia mea na tātou masani ai, i vai tau o le tausanga, ia i lewa tele la mar whaaloalo e te tau ai, au te whawhilo i atu, ia ma whatalo whatu, i lau sunga le fō mai, Dr. Tua, ia i le nei vaenga le fiafi malolo soifua manuia lau sunga. Whawhilo atu fōi, lau sunga il whawhuino le tātou avanoa le nei taimi. Ia e whawhilo i atu fōi i le atunu, ia e mai se fōi whawhitai le avanoa o lo botu ina mai le ofisa. Ia whai evo isina whaasoa awale le wawai atu lava i le taimi o le tau malulu, o le alava sina whaasoa ia e whai lava o na tamu whai atu. Ia e leo ia tau fo se ato atua ai na o se fesoasoani ina ia maua se lumana i manuia ia ma le soifua lelei o le tatou atunua. Tatou iei tutonu o New Zealand nei po tutonu o Aotearoa. Ia whaafitai lava au matangi. Ma lo whaftai lau sunga le fō mai tua. O le beona tau e le wholesanga le tātou por kalame. We are now in the winter season. Ia o le vai tau fo ia e te leo na whaatino a ia tui pui pui le tātou tunu so that we can help fight the flu. Ia o le ala lea o le tātou whatalanoanga lea fia. Fila tātou se e saoloa i le i vaenga lo tāpena ina mo le tātou por kalame. O le tui pui pui o le fulu. O tātou i loa uma, o tātou silafia. O le tui pui pui o le fulu, o le pui pui ngā sili lea mo le to fight against the flu. E soani ai pui pui ai tātou. Ai e le avanoa, e le avanoa e ono mau ai, e ono afia i pēr tātou i le fulu, even though we get the immunization. O le sa o le alo sunga le fō mai. E sa o le saunoanga. E lava le taimi, o le taimi whai te tauna whai e le tui. Whai ai le i maua o se aunga. Wa pe o le tele o taimi o e wa tu whai atu le tui. Ala wa iei le virusi le wa amata o na ngā yo i le tino. Le taimi la na pe wa e whaapea inisi wa mamai ona o le tui. Ai tatu tamu whai lava e whaamata la o nisi taimi ona o le pongai lava wa already la wa iei le amata ona maua le ngase. Wa watu fo ila ma le tui. Ia wa pe wa manatu lava le tangata o le tui. Ai le lo la na wa le valava na amata na ia te el fulu. Pe o le tele lava o taimi na ia onisi foi e ili tata iai o la tau tangata. Ia le tino po la sesi upo e le talawhia ngai le tui ma le tino o le tangata le watu i le tui. Ia o nā mea uma e tele mawhai ona e sila fia wanga nā ua whai le tui.
ona vaava'ai lea o le mea folina a fai litui fe te i whaatali moni nai minute po le 20 minute for observation i whaatali se i vaava'ai i te ua iei se whaale tonu ia on whaale tonu le lunga le ala a le taimi lava e tele o le taimi e whai se tui mai longa mai ai ma aunga ia po o ali mai ai folinga ua iei se reaction po wa ili tata le tino i le 20 minute le whaatali ai ia a umalo fo ia na lo le wale le langona ai a whaapea lava e latu le whale ia nisi tūlanga e vave lava ona vili ia e pea o le mea e pito isili na i longo fia o le papata o le tino le mea whaingofia ana i loa le tangata ua ili tata le tino i le tui ua amakanga papaka le tingo pe e tau fifo il manava pe o kaupungi le mangava o le mea fulai ngā lenga whai atu o nisi nganga umantu whapa ia wala varanga ia pe finga le kengi wala vale la wala fale ki le lavato no fuse uma lus full minute ali taimi ta wala i te ufa ale tonu e lunga la wala ina tu ai fula ia le hana ia le fiso sonia fa mole no fo mai masinata i misa i umanga ia ona na susu atu ia le o lau sunga lo le fale ia la umana faile tulang pe malo faftai o inisi o inisi o tato tunu ia po in general o lo maulunga le risk e ono a fia il fulu ile nei vai tau fa mole tua le tele le taimi nei a le tausangan te nei e maulunga lava fai numera o tangata Pasifika ma tangata Maoli e maole fulu po le sa ole tali lau sunga ona ole usai le atu fo at look through data ma le information isa mai tonu ole official so fu malo loina e baba yatu ia pelava o counties manukau middle moa ia ele ona ole tele fo o tatangata o lo walala i tonu o lea vaenga lea region counties manukau ma po se kavai middle moa pe o ina lava o lo tele mai ai le vaenga na tonu tangata ia na avatu na fulu ka ofil falmai they were hospitalized avatu ta falmai o tinga ina ia ona ale tele lava o le faia se tui pui pui ia nisi e le ya without which ai ya te wa wi le taimina o le tala mo ya tau tau sanga o mo ke alu e fai wale te mo we fo ia ule le tinga ina le fulu e mo fo ia mo e la ngonga lava le fulu ai le tinga ina pe ke la ngonga lava nisi aunga ai pe nga se aso malo loinga al tangata tinga ina le fulu e a tole mai aso masili tu foi nisi aso le ma fai lava ona faia ona wa pepe le tino o fa le tonu foi le manava ia manisi lava me o le ko foi se fia kausami wa fa le tonu lava le langona ona wa fai na tele wa tinga ina ai a fai la le tui puia e pe lava o ye mele nei la lolangi e le se me e se lau pasene e ye lava nai tangata e le aunga ye le tui a le tele lava e aunga tele ye o le tala no atua ia o a lava ia ai mai se foi e taimi ta fai ngā luenga i foi te tonu i loa hat ia taimi sa ye sa ma fai no o walu le fale sa uloa nai tangata matutua akupua Samoa o e lau o ilai ia o te vidi lava ia o te ala tu fai la tu i le fale ia no nofo ai le faatali tali se uma le lusi fulu mingu ke lea ai a walu la e avele tangata matete o lua ina ia faatatawa le emergency ni taimi faafo se ipe ese ia ma umi ama lea ia fo ia se fulu ngai ngā matutua o tangata matutua le fale wale mawhai fo inga
ke linga leo mai va ai le fo mai ia la ia konga le data so la vai ngofia ia e wala aua ia ia pise me fia fo ia la tau pe aka lua kula mfaina tala noa ia le ngata tala noa le kui furule ia aui sia mau me mafai ona so nia tuai le la tau so i fo malolo ina so e lava me fai ngofia ma tali tonu fo te tonu au kilangi e mafainga fai e foi e tangata matutua wale mafai Wal au ye me ka ola outreach immunization e fo e me o ta ole it's like non medical vaccinator e la veila nurses o mafaianga ola ko fai tui without the doctor without the doctor present e alwala le nurse le ngama ma le tangata le first aid ole I fale o ainga le fai e tu yo tangata matutua o lo ke vai au i o ngota tangata le lava fo le faso i le fo se taimi o le whanau I tau a mai e ia o tātou matua e vai le fo mai alo i lava ia services pe ia au kilangi Tele Pacific Health Services ia o isi fo I GP practices e fo I lako outreach vaccinations e mawhai o not o se whaata I ta inga I nei loa hat a whai ia meo promotion, health promotion le te tala noa atua le Pacific Health Service le loa hat e o lato whai lato clinics I le community ai tu tonu mea o lai e le pe whai se lako health promotion o isi mau activities ai include a kwai male e toi tu atu ai male ia o e umalava e o mai le health promotion ia e ofa ia ile e ofa ia e ofa ia ile tui ia le langa sa fo I ka fao I le mea lea ia la o matua wa ava amata tu fo I le sitina o la walu le sitina ia pe o inga pe o awalanga le e mawhai ai ona fesoso ani mawhat tupu tele nai nisi o mawhai ona la tu whai ale tui ono le wa ai atu I afela ufai e sia uso lai kampu ko walu mali pe o ave tatou mawhata I te inga le nei I to tono le ta o ave tatou mawhata I te inga le tono le tatou a community tatou a tangata awai e fiu lava le kele fo taimi avatu le information ia ele malama na yo tatou tangata ia o ngisi fo taimi pe atala no e fia fa longo mai tatou matua mai se ke kala ngo ke o tangata matutua ele pe o ke ala vai ngala iki o le mfainga tinga ngana Britania o le mafai e na veso tai ia a tangata ia peila o ofisa I o Pasifika ia tangata tonga e ele teine le nurse tonga e le nurse Fiji e le nurse Samoa Cook Island ia a mai ana tangata ese fa pe e mawhaina tala no e le la tonga ngana pe o se pa whainga tale o ngau I GP ma e whai e la tui ngā fu mawhainga whai ke misi I whale tala mai I le vaenga la le e fuli e fo le vaenga free e fo le vaenga le free ale to tele e o le ma wala vano e fai fu ele se te tongi Faftai mo le vaenga le wo sau noi ai le wo anga I tonu lava I le si fesili le tau a vatu wa le wo tato I loa ia o le wo sau no tulanga le e ia o le tui pui fulu it's free e mfai ona fai fua mo le totele o le tato tunu e maise la to o maununga le risk oi nisi oi manisi no anga va I le tulanga le famol moletu o le ono fulu lima tausanga I lunga ia regardless pe ke ngase ye nyo ngase pele ai e mawhai ona e whaia e au noa masi tutongi o I lātou umalava mai le ono masina I so o se tausanga e aluanga I lunga a whai wa e mawale mai suka mawale mai o le fatu mawai le sela mai o ke le manga e ka ongi mai mafa ni mai tinga ina le e mawale telo tātou tangata pe o le mai suka ma le wa I lātou e la matia ngofie o lātou soifua pe ranga le la matia ngofie o lātou soifua e o mai tu mau o iei whaafit ia o mai tu mau o le ua iei o lātou tangata
ia o le vaenga foi o le si vaenga o tina tina o lo tau aveina ia maitanga Mani. ia so whatever ia o la tu lava pe ye fo ni mai ana tau po ngase ia tau ia alawa lai mawale le maitanga ia mapepe e mafai ona faia ia le tui lava le ia ai o le vaenga o mo foi la le ave ia so senga o ngase o mafau Oh, okay. Yeah. all those who diagnosed for ile ngase o le mafau Po tūlanga ni mental health. mafatianga o le loto ia mental health ia ke tamu fai fa matala o ngai tau le lava ia ngana ma upu ma fai fa matala ia ngase ese ia o ape ole vaenga lava le na ole e tau a o nisi foi officer wa faia wa ofa la to free o la to se fata ita ingo lo wa finele e faingaluenga e leisen se mai e ono mawese me fai fua ia o la ufa asol o watangata fai tui to tono lo officer okay yeah wa faia ya le officer wale o e vai le GP po le ono langona fo o tangata ia awange mamai ai wa ku petangata faingaluenga pe ole ngaluenga lava ia pui ia aua nei mama i tangata i taimi ole tau malulu ia po le winter fo mali ia malo faafetai I think oisi fo le si vaenga o tamaiti la loi fo le fatau sanga ia a le ua o te tonu le fale maa vakua o tau fie te tonu le fale mai ona o mai tau le mama respiratory illnesses e a fo mai la pe o le maisela ia o le simeo mo le tale vivingi whooping cough ia pe o tūlanga nai le vaenga umalanga e mawhai o ngā maue lātou le free dose le free e whaifua ia a uisi foi officer tātou a le ua whaape o au Pasifika o nisi la mo lātou kusa pele maua lae whai lātou kam whai lākou inga ia maua sosisi e te tau ona even though ele eligible lātou ia ai kam whai lākou sa wala pe whaatau ngofie ia pe ave fuafo le ngā aso mo le ngā o si ngā tangata pe awale se kupe kukungai le dose so there are ways e lava awala e mawhai ai o ngā pe o le langona nā le iai ona ole e olo e taimi o le winter o kau le ofil falmai ia o le se fo tūlanga i tauna i e ke kau lavaunga o ngā a watulo ua mata na tafe le isu kulounga tulou lava le whaafonga ona whaongale o pepa tissue a wale whaonganga solo a wai la kulu solo koe ka ia koe pipisi whakasi e le telo i taimea le pele vai rusi i kei me le washing o le vai rusi si le mkwa fulu fasimuli ma le hot water nga mama o mai leo ngā mea ia e a foi fautua ina whaonga tissue a dispose foi la whenga tae te ono tala noa i le tū mama o ka tau i Samoa sa ele sa o te tono le komiti te tono Samoa e le komiti o tū mama hygiene pe wa leke le mea le o kau le wanatu tele i ele telo tangata o kasi le vaenga e pui mai ia o nge maua le fulu ia iloa o ngā pui tū mama a fai fu e whaanga tissue ia ku se la pise mwhain kāpungi yes mani a wai ai la ku fu i ma le tissue le koe kongi i le general thing le open ia ka fu fi sofi mai kama i fafu le ka fu punga mai kama i fafu ia I'm just joking about it but that's how you see that
Bale mea la le a feta leita maiti. Ka mawhai ku ka maiki le whale a wale a ven me tu moi tangata. Mali. E o fo le tangata le iata ita. E mafofo la vale te me le COVID a. I. O le a wa o keile le whai o le mask ia pe a whai o le kifia ngau la vai alu i le lotu. Whai le mask pe ai lo le wa amata a whaalongo tu lava wa kale kele. Ia la iele ia vai taimi wa iele a wala me whai ei onga. Ki me fo ia le live stream mai ai matamatama. Ma lotu mai ele fale. O lo wai mea me kokia ese ua le to mfainga misi ai ngā mea uma. Ia e mawhai ei ona ngā pui a. Wa e alanga fe avea i le pipisi kele le virusi le o le fulu. A kale aku lesi ia e le bounce back a catch oi. Pe o le fe pasia ele polo lakapi. E laku lesi. E le mawhai o ngā lakua lafo pipisi ama laka mai o ia. O le polo ale ko ke e wa e whakasi ko si ama ke mita aloa. Sorry. No, e whaatata la fonga. Ai pe ole o whaata na ole tūlanga e ono pesi fulu a wa e pasi atu ia lea. Pasi atu ia. Ai tātou te le, pe tātou te le ano ai fuingan, pe tātou le loa. Ano, ia. Ai e ke ia, e koe ko manga kuangi whape, sa ona. O ke mina ngau whakalofa i le ia, le ngau whiasongi atu i se uso lea pos a. Ia ona toi te ia lea ufu, anai loa lava ele. But especially us, yes, because we love hugging our people, kissing each other. Ia aolo le keimi fulele. Ia halu fufuru mama lima, me keimi foi. Akako practicing al melenga fai te mele COVID. You carry your sanitizer, you carry things as if you awa le singa me e a whainga kele foi o le o whakasi mar COVID. O le simen o whai tau ina tui nei o le tamu whai e ku whatase tu le taimi le whai e ia me o tui. O le kui le o le kalevivingi. Ia pe updates for ile COVID. COVID vaccination. Ia o le si vaccination le wa mai se mo tangata matu for shingles. O shingles o le atiloto. Oh, okay. I hope that's the right term I have. But I know o le mea nga o le shingles e whai ngai nerves o le kingo. O le ki ngā ia pe a maua le tangata. Ka ilo ke usi sila o whaasa moa o le mea ngā sa vai ia uia o le shingles o le atiloto. O le shingles foi kai pei o le cold sore. Oh, yes. It's the same virus that's a cold sore that's got on shingles too. O ala ni fōlinga wa aia, o lave talo e sa noa lau sunga fōma. O ala ni fōile ni fōlinga wa aia, o a unga o le maile o le atiloto. A wā te loa, ia, o te loa na o le au mātutua, ia, e ono sila fia tu langa le maile o le atiloto, ia, a whamtala to a younger person. Kwa le loa, you know, o pe se tatu whalongo ai, ia. Yeah. E kele nga mawai tangata mātutua. Okay. E pe o kele a o le shingles is very much for e ngai kamakanga laiki, but very often it's when you get older. Pe amata na matua le tangata o na mawai le o le aki loko ke whalongo kua wa pe kinga. Makalo le pe se rash. Yes. Bakulai, and it's red. Red. E ke whaakele al kei me ke le tu o le tangata. O ke le ku o le tangata e masanginga. But it can be anywhere else. But it's really painful. E se fo lale kui ngā pe amanga o tangata. I've been offered, wale fo ke lo kausanga i kaunga i umafuli ai emo. Ia kui e se ia. O ke alwala e whai umamea ngā pe awar. Because I know I don't want to be stuck down because of I pe o menga ngai kam fai ia fa au fio fi fa kasi ko le ke mile o le fulu o le ko le fulu o ai o ai ni au le o mai ona e pa ia tu i ni se vai ngai o le fisili le
tātou iloa, ia o tātou fōma I whaleainga, o Yeah. local nurses, o lo ia nisi o Pacific Health Services I tonu o tātou Yeah. communities, ia no mawhai ona tātou fisili ai, ia pe Yeah. asiasi atu ai, ia mo nisi o fisili, a mesel whaatino ina o le tātou tui leo le fulu, oi manisi au nanga whaasoi fō malolo ina, ia poni tangata tāo I tono tātou communities, e mawhai ona tātou fisili ai, ia pe talatala noa ai, ia mo nisi whamatalanga I winga I le whaia leo le tui pui pui o le fulu, whamole Dr. Tua. Yeah. O lava I te tonu e kalesia. A o ye se nurse, po se si lava te tonu le whale mai. A wha uwhenga tā ona o le ei fu I se awa no se teim. Tala noa I le tangata le nā. Ia mai se si wheso soani. Within reach, e ke le tauru alu e se teim e ka whesili. Ia pe nganga o se fu ilunga le telefoni. Wala au I se si e fu ila ia le, there's a link, le mea le ka o le book a vaccine. Ia, e whenga tā o tātou tangata, ale iei le 0800 number le iei. E mawhai ona whesosoani ai, ai, o ki tali tonu au ia o le tātou. It's face to face, word by mouth, ia, e pei lava a tonu e li leile le telefoni le 0800, pe a whai o se whanau le fia I lole mea molona tama, malona tina, ale kele for information o umana whaasa moina. Mani. O tele na whaasa moina le tele le information. Whai ngofia ia te ilato na I maua le le I 800 number le kusi mai I whamai o le 0800 28 2926. Ia mai le 8:30 in the morning e o le lima le afiafi asonga fua le asfaraile. Ia whaai mai a wala whaatonu. E whai e tui pui puia, ia po la fo ngi mea e fia manga o mea tili. Mane. Pe ole ale I lau lava, that's my easiest thinking. A mai se lava le kaimi o health promotion. Yep. Pe la ki alu ke ka whao e whakausau mea le kaimi leo le makeki. Ake ala yese promotion a nisi o le health. Because I lau lava le ngono le telefo o taimi le polyfest le la sau. Yep. Le walu. O le toa tele I o tātou tangata e o e mata ma o e involved vai mea tangata mata tua. Pe la wala fo le nā le uteanga e tua I ono wala amauki e le mako ofisa le Auckland University. E mwhau o la tu e fisosoani la tu promotion ngai vai. They've already got a GP from the first 2 days. Alo, mga mia se nurse po se si from the medical field. Yeah, ilesi 2 days, so that's why I'm coming up. Malo. So they've organized me to come up. Pero la wala lenga nga kawalwa kule. Yeah, wa ni time before wa kaunga malolo ya api au nanga ia fai ono. Wala manatu lava male langona I tonu tātou atunu. Malo whaftai, o le whai loa mai le sunga fō mai, sunga Dr. Tua, ia le numera e ono so tai ai, ia le malu tātou tunu a whai o lo fia book, so appointment e whai lo tui pui pui, o valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. O valu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. Ia, moi la tau fo I o lo sipoki kele le lei whaingo o le telefoni ia malunga le upenga ta whailangi. Ia, o lo iei le tātou o lo iei le link. Ia, o lo iei le tātou link I lunga le tātou interview lea I lunga le Facebook. O le book myvaccine.health.nz.
Whai o ne ia asia toi lunga lau penga te whailangi. Ia ma book loa. Ia sau appointments. Ia i lau GP. Ia ia po so se fo mai lava. So se au nanga whale so i fo malolo ina lo lata ne ia te oi. E ma whai o na whatau nui na i le whai o lo tui pui ia pui. Ia mai le fulu. Lau sunga ta ia tua. Ia o le tele o vaenga o le tā whatau noanga leo a sau noa iai. Ia e o i tūlanga i tonu tātou community. Vaenga ese mawhai ona awai e tuai tātou atunuu. Ia e whai e latu tui pui pui. Latu atu lewa noa. Ia i lau sunga fo mai. Ia i sau noanga whai u. Ia e maise fo inisi vaenga. Ia e le i o yeil tā whaasoa le neia fiafi. Ia tu atu lewa noa e sau noa le tūlanga lea li wha mai a mali tā whata noanga. Ma lea nganga whaloalo. ia faafetaia mo le avanoa o talitonu ua kava atoa le tamataupu nei aso ona o talitonu ava o le anga le tatanua lenei taimi ona o fuafuaga lava ia pila vo i le taimi o le taumalulu e peia o le tatou taupu tausili mai Samoa ia e sile le puipui e le togafitia Mali. auae e fai foʻi o le tigaina ia e tiaʻi ai foʻi ma galuega ia a gasegase foʻi le matua ia ua tuu foʻi le galuega ia a le o manaʻomia le fesoasoani ia ua le tausiga o le aiga ia e mase foʻi le fanau ia oaʻoga ua e faigofia ona fepesiaʻi tamaiti ia ae maise lava kamaiki ua e kale aku lesi ia fekalei foʻi lele ia alu i lea o lesi mea e taunu fai ailoa o lau ua gasegase sesi po ua fulu ia tamafai e ua lava se potu se tasi e gofo faaogā e ia aua le faaogā tele ia potu o le aiga ia ma ia kaofi lava le vairusi ia aua le fepesiaʻi i nisi o fanau ma tigaina ia a uma aku foʻi le gā faaleitonu ia ga uma lea a faalogo te fai o le foʻi taimi pe ua ova le faigaluega ia e lei se malōloga e faigofia na apo ia i le vairusi ae pei foʻi na taʻua e alaga o le fulu inga ua e maua le mea ka o le vairusi o le fulu a ia ua ma ese le just a cold tanga foʻi le gaasinga kafe lava le isu ma ia ga uma foʻi lea mafatua ia e mea o le like with tagata lē mafakuasoo so it's not because you've got the cold it's because you are allergic to ilikaka le lau magava i gisi mea olo i totonu o le fale e le o le mafakua foʻi fai mea ua kaʻukaʻu mai oe lau ola i Samoa inga e mafakua le mafatua o le mafatua o le reaction a le isu tulou ia ave ese mea ua le kakau o galu aku i lugaga e lega mafatua o le tagata ia po ua amaka foʻi ga kafekafe le isu ia ua kauoʻo mai foʻi le vairusi ia ae pe o nisi mea ia lava le vaikamigi pe le leʻi e ua le tatalanoaga i mea e taunu fai a o loina faalogo atu ua amata ona kausau le kamaʻokale ia fai ese fuafuaga e ua le tuʻia ia le tigaina faataʻitaʻiga ia mai le kipolo o le kama o le fiu saka le fiu ia tuʻiaigi mo meo pepa corn ia faapuga faaiga ia igu le vai le taeao igu le afiafi ia po le lemon and honey o gai mea faapegai ia kaule alu ai le fomai o le sime o megei o vaitale ia e pei ua sease fomai fai me se vaikale o gagaga a mai le vaikale kaufia le kale ai tauga kale mai fafomea gai tonu pe o gisi mea ua kauga sa fafomea gai koga e le o le taofi e kilia ai ia laga fai le vaikale o le kauga moe ma kaufi ai a o le tale ia o le mechanism a le māmā o te tauna ave i fafome ia le kakauga o kuponga that's why you cough
o ngā lawa i mea le pe fo me kulo pe ala wa tangata. E Mm. alanga i o ngā lawa i sel me la oso ku iai. Ia, pui pui ai mea nei fa te inga foi o mo le tapa. Ia le la ola o kalango le kapa. I le ula ula because e fulu ai fia lava e a foi. E ula ula. Ia kasi nga mea aktivienga mai. Ia e whaapena fo i tutonu o tātou ainga. Ia atonu ai pe o o tinga fo i talinga na ia whafonga o nai tangata. I le ngeilo o makua. I le talatala noa tupea ia i nei mea o le ula ula. Ia tāufi ia whaapuku singaku pe whakau ise. Le whakau inkapa ia whakau ise se mea se susu o kamaitiki leo o le se susu. Ia whatau ese o fo o lo tamaiti le kai aku. Ia mea whaapena e mawhai ona mawai fo i ma le whaapeni fo o le tango lima ona ia ai anga sefe le ngā i kai il tangata. Tangata ia ula ula ngelo makua le ese ke mi li fo mai e tala no mai e kapa. O vaenga ta ua lava, o vaenga e aona whamanatu pea, ia ma whamanatu le tātou tunu, valvalusia ia o le whau i le fino ngalo, ia ma le whaafonga le tātou tunu. Aua le soifu malolo ina ia o le autule o le tātou, o le ola ma le soifuanga nei, ia o tūlanga uma ia wa sao noa e tā ua tele. Mole to le nga whaftai i lau sunga fo mai. Mo lau teimi whaavanoa ina. Leo sau noa i le sunga i a Dr. Tua a Samoa. Mo la tōlo a ngai atu le Polyfest i le asa tae ao. Ma le asa tō nai i asiasi ane. Asiasi ane i le whale ia le universite au Kilani. Ia ma wheloa i ma le sunga fo mai. Ia a maula ma lewa noa e whaile tui pui pui. Ia o sono. Ia whai loa manuna e maula lewa noa. Ia o le avanoa le au maua. Ia ai mole nei a fiafi e momoli atu le ngang whaaftai i lau sunga fo mai. Ia peona tau whaaftai mole temi whaavanoa ina tali tonu o lo tele lava tutuongia lau sunga. I fo mai i tau toino si a tātua tunu. Ia e ala i le ngaluenga. Ia whaiva matute ia tau si ino le soifua malolo ina. Talo ia foi pele tua le ola malosi soifua manuia soifua laulei i lau sunga ia wale ngaluenga whauau ma le tautua whauau ia mole tātua tunu ia mole te minei au te loe toi mous tātua vanoa tātua ti whaasoi foi ia i nisi vaenga o le soifua maloloina o le whaasoa whauau le al tātua por kalame ia mole te minei ia mole atu le ngang whaaftai ia soifua me manuia